がレモンの匂い雨が降り止むまでは帰れない切り分けた果実の片方のように今でもあなたが私の光What's up mga Hituraan, mga Tsuy ug Chay? Welcome back to Hituraan Kulisao YouTube channel. Hituraan Kulisao making random videos today, guys. Well, guess what? It's been a while. I haven't uploaded in my channel, guys. But maybe my brother will continue to upload. Isin ako sa kuang live. So today, siya na ang mag-host sa Hituraan Kulisao. Siya na ang Hituraan Kulisao karon. Sana to kung Hituraan Kulisao man niya. Maybe I'll just help him edit the videos. I don't know, but for the meantime, siya lang sa may Hituraan Kulisao ron, guys. Siya lang sa may upload. Siya lang sa may mag-vlog since wala siya buhat. So for today, video cameraman lang ko karon. He's going to unbox something he ordered in Shopee. So, salamat Shopee. So since naabot naman ang yang i-order, so let's unbox. Tara, with the new Hituraan Kulisao. Alright, let's go. So what's up, guys? Hituraan Kulisao. LOL. Thanks GNT for your maagang delivery. We will unbox this thing. Let's light it up. Oh, light it up. Bruh. Nobody talks. Nobody talks, nobody moves. Siyempre, nobody gets hurt. LOL. Singing live sound card. Ba't dili ko singer? Nay warranty siya, guys, no? Was a manual, no? Open from here. So, ano ni? Oo. Bugo kaya unboxing. LOL! Bright. Live sound card V8. Kung istorya ka, may mo control sa sounds. Sounds! So pwede na ta mag-streamer ni, guys. Watch my stream pag nagsugod ako. Pero wak pa taga-sugod, so wak pa may ma-watch. Ay, spelling mic. Ano na ni? Mic or mic? Enriquez. Sino si Mike? Mike, no, Wala ni klaro. Microphone, di. Mike Enriquez. Next is isa man ni siya. Mo ni siya kung kabitan ani sa microphone. Dot kay guys, no, kay gold. Pwede pa ni baligya ra tog balik. Alawan po siya. This is not sponsored.
Guys, wala pa man tay table para butangan sa kuan, maghimo pa. Nauna man abot kaysa sa atong gamunon, dili na ta mag-live. Guys, mao din ni ang D8 for streaming complete package no. Amo ning i-try sa laptop, amo ning i-kuan kung gana ba sa ato kani panglaban sa kana. Kung okay ba siya? Okay lang ba siya? So mag-testa sa kuan guys kung mutingog kung okay ba siya, kung functioning ba ni siya. So set up sa mi. What's up guys? So ito atong testingan na to, okay ba siya? Tanaw na to, good performance ba si Mike? Mike test. So guys, libog kayo lang instruction guys no. Mura ni og kuan no. Resibo sa mamalit sa grocery ba. So guys, di ka mo set up ang Nani mo? okay na yan, finger. May problema. Dynamic mic, dili siguro na lang. Sige naman sabi. So guys, dili mo kadungog no sa kuan pero nana siya dire. So hey, Sanchez. Hey, naman labag ko sa iyo kagad pag-ibig mo ay tunay pero hindi nag... So far, okay siya guys. No problem. So testing tagkanta guys. Testing tagkanta dire. Sobani tanoni Mariu de uso mitai Totemo wasrerarenai Sore dake ga tashika Ano hino kanashimi sae Kurushimi sae Sonsobite o aishiteta Tatao tomoni Moni no kuri hanarenai Nigai lemono niyoi Ami ga furiyamu made wa kaerenai Kiri waketa kajitsu no ka tahu no yone Ima demo anata ga watashi no hikare And we're back again guys. So nakuha na nako ang kailangan atong tanaw no gana ba gyud ni siya. So let's go. What's up guys? Nice. Rap sabi, rap. Isang babae, isang gising sa gabi. Ang kanyang mukha'y tulungan ko na natin. Segar ng ilaw ay patay siling. Ituloy natin ang son. Medyo sumama sa aking magkakabag-kabag. Nakalinis sa akin ay kubyatila. Kakataka bumakas sa taxi dinar. Sanay sa kanila parang aktividas sa mga sumunod na isanay. Ito ay panaginip. Ayoko na magising. Ngunit ako'y nanaginip. Umaga na nang magising. Ang naabutan ko lamang ay may sobra sa lapag. Di lang para sa akin na isinulat yung magdamag. Kahit bulong-bulo ang isip. Pinilit kong basahin. Di malilimot. Wow! ねえ大好きな君へ笑わないで聞いてくれ愛してるだなんて臭いけどねだけどこの言葉以外伝えることができないこれでまたバカにして笑ったよね君の選んだ道はここでよかったのかなわからないけどただの手笑って
comment, share, and subscribe.